Si Lumumba était vivant, il serait à Goma. C'est sa logique, c'est sa philosophie que nous véhiculons. Lumumba, c'est notre héros national. Ceux qui ont tué Lumumba, nous les connaissons. Lumumba abaye ari muzima yaba ari i Goma. Niyo filozofi ye nizo ntekerezo ze tuba turimo gusakaza. Lumumba ni intwari yacu y'igihugu. Abamwishe turabazi kandi n'abana babo bari Kinshasa uyu munsi. Baravuga bati dushaka gucamo igihugu ibice. Nyamara akaba aribo bakora ibikorwa bicamo igihugu ibice. Guhakana bavuga ngo oya iyi ntabwo ari Kongo, nibyo bavuze. Gufunga amabanki ni uburyo bwo kuvuga oya. Ni uburyo bwo kuvuga ko aha hatari muri Kongo, nta bakongomani bahari, ahubwo hari abanyamahanga. Guhamagara abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo babita abanyamahanga bifite ingaruka mbi cyane. Ariko revolution ni iy'igihugu yose kandi yuzuye. Izina rya Lumumba nk'uko barikoresha, uburyo barikoresha nabi, amateka azabibabaza. Ese bashobora kwiyemerera ko bavuga izina Lumumba? Oya, nibo bamwishe, nibo bishe Lumumba. Ese bashobora kwiyemerera kubw'igihugu? Oya. Aba ni abantu bari kugurisha igihugu. Ni abantu biteguye gukora amasezerano ariyo yose kugira ngo babashe kuguma ku butegetsi. Aba ni abajura, ni abatekamitwe, abasikamazi, kandi bakaba bashyira imbere ubwoko. Aba ni abantu bakora ibintu byose bishoboka usibye kutemera amazina nk'aya ngaya. Umwaka umwe uruzuye ubaza itariki ku yindi, umunsi ku wundi, hagati ya Mutarama 2025 na Mutarama 2026 turi i Goma. Si Goma gusa, ahubwo twageze ni Bukavu ndetse tujya no hanze ya Bukavu gato. Niki dushobora kuvuga ku bikorwa by'uyu muvuduko uyu munsi? Ibisubizo ni byiza cyane, nashidikanya ko birenze ibyo twari twizeye. Uhereye ku bijyanye no kwinjira kwa mbere mu mujyi wa Goma, tugomba kuvuga ko twahuye n'icyo twakwita nk'ikibazo gikomeye cy'ubutabazi. Abashishikariza ibikorwa bibi si ukwica gusa, ahubwo banakupye umujyi, bawukupira amashanyarazi, amazi ndetse n'itumanaho. Hari n'akazi gakomeye ko gusukura kagaragaye mu byo twakoze ndetse n'ibyo twakomeje gukora. Mu minsi mike gusa twashoboye kugarura amashanyarazi mu bice bitandukanye by'umujyi wa Goma, ndetse n'ahandi hose amashanyarazi arongera araboneka ndetse n'amazi. Ikindi kandi cyagaragaye, twongeye gusukura umujyi, wongera kugira isuku mu bice bitandukanye biciye mu muganda, ndetse tukaba twarakoze amasuku no mu bindi bice byegereye Goma, bikaba byarongeye kuba harabaye iyo miganda, amasuku akabasha kubaho. Umutekano abaturage ba Goma bafite uyu munsi ni ukuri urakomeye cyane mu turere dutandukanye, kandi ibyo bikorwa bikaba byarakozwe no muri Bukavu, bikaba byarageze ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Ni gahunda y'ubuyobozi AFC M23 yashyizeho mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubuyobozi bushya burimo gukora mu gutoranya guverinoma zacu, mu gutoranya abayobozi b'uturere, abameya b'imijyi ndetse n'ababurugumesitiri cyangwa abandi bameya b'utundi turere, kugeza ku rwego rwo hasi cyane. Ni ukuvuga ko ku rwego rwa Banyomba 10, aho amazu 10 ayobowe mu rwego rw'umutekano, ariko no mu rwego rwo gusubukura ibikorwa. Ubuyobozi bwiza bwashyizweho nubwo tudafite ubushobozi bwinshi. Mu gihe hari intambara y'imari n'ubukungu, twatangiye ibikorwa by'ishoramari, imihanda y'imijyi n'ibikorwa byo kubaka imihanda bikaba bikomeje nk'uko biteganyijwe hano, kandi ibikorwa byo gusana no kuvugurura imihanda nko ku muhanda wa Masisi ndetse n'indi mihanda igiye itandukanye, ndetse n'imihanda mu majyepfo, byose bikaba bikomeje. Igitekerezo ni ukongera ishoramari kugeza igihe tuzaba dufite guhuza neza ibice byose n'abantu. Muzabona ko uko iminsi igenda mu mujyi wa Goma, ingabo zacu zifite ibikorwa bitandukanye, ntabwo zikigendagenda ahantu hariho hose, zikaba ubu zijya mu bice birimo intambara, ntabwo ziri mu mujyi, zikaba ziri kugenda zisimburwa gahoro gahoro n'abapolisi. Bikaba bigaragaza ko turi hafi y'abaturage cyane. Nyuma yaho tukaba twarashyizeho uburyo bwo kuganira ku bya politike
hamwe n'abaturage, hamwe n'inararibonye ndetse n'imbaraga zose ziri muri sosiyete, kandi vuba aha n'ibindi bice turakomeza tubigeremo. Ibi bigaragaza ko ibikorwa bikomeje kugenda byiyongera byo gusubukura ibikorwa bitandukanye nk'uko biteganyijwe. Ikindi kintu kiri mu bikorwa ni ugushyiraho no gukangurira ubuyobozi. Turi mu nzira zo kongera gushyiraho uburyo bw'imanza n'ubutabera buzayobora Kongo y'ejo hazaza. Ubu buryo nubwo bukiri hasi ariko burakomeye, burimo gushyirwa mu bikorwa. Turimo gusubiza mu buryo ibikenerwa byose birimo n'ingabo. ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise, izi ngabo nshya nizo ngabo za revolisiyo ejo hazaba arizo zizasimbura FARDC. Usibye izi ngabo hari na polisi izasimbura polisi y'ubu, ariyo polisi yamunzwe na ruswa. Umunyamakuru Bojana Coulibaly yahise abaza Colonel Nanga ikibazo kigira kiti ese icyifuzo cyo gusaba ko mwava muri Walikale mu ntangiriro ndetse n'umujyi wa Uvira mukawuvamo si ugusubiramo ibyabaye muri 2023 mu gace ka Masisi, aho nyuma y'uko mwahavuye abaturage basigaranye n'ingabo zemejwe n'umuryango w'abibumbye ko zikora jenoside nka FDLR ndetse n'amatsinda akekwaho ibikorwa bikomeye by'ihohoterwa nka Nyatura muri 2023, abatutsi nko muri Kicanga cyangwa Nturo, ndetse mu Kwakira 2023 abatutsi bo muri Kongo abasigaye barishwe, bamwe batwikwa ari bazima, ndetse amazu 300 muri Nturo yari ay'abatutsi akaba yaratwitswe akarimburwa burundu. Colonel Nanga yahise asubiza ikibazo uyu munyamakuru Bojana Coulibaly yaramubajije agira ati ibi ni uburyarya mpuzamahanga. Uyu munsi tugomba kwemera ko AFC M23 yabaye ikigo cy'icyizere ku baturage b'imijyi, si kuri Masisi gusa. Mbere yo gusubira ku kibazo cyo gusubira inyuma no muri Katanga, ubu baradutegereje. I Kinshasa abaturage bose baradutegereje, bari kutwitegereza. Abaturage ba Fizi batangiye gutanga ubutumwa bwo kuburira bavuga ko bamaze kubura amahoro, ko bakeneye ko batabarwa bakabona ubwigenge. Ejo bundi byabaye muri Rubero, abaturage b'Amamango Loliba bamwe barishwe. Muri Ituri, Kisangani, Mbandaka, Mbujimayi ndetse n'ahandi hose baradutegereje. Kongo iradutegereje, ariko hari ikibazo gikomeye. Kuki ibyo mwita umuryango mpuzamahanga bifuza ko tuguma muri ubu buryo? Ibyo bivuze ko twavuye ku bushake muri ibyo bice nyuma y'ibyifuzo by'uyu muryango mpuzamahanga ku bijyanye na Walikale. Tukimara gusohoka mu mujyi byateje umutekano muke ndetse abaturage baricwa. Uyu munsi abo bashishikariza ibikorwa bibi bose bo muri komisiyo y'ubutegetsi, komisiyo ya regime ya Kinshasa, cyane cyane aba FDLR badafite aho bajya, ntibafite iyo bava niyo bajya, abakaba barahisemo guhungira mu nkambi ya Walikale. Abandi bagiye mu majyepfo y'umujyi kuko bari bafite inkunga y'ingabo z'u Burundi. Kubera iki rero bigomba kuvugwa uyu munsi? FARDC ni kimwe n'ingabo z'u Burundi, ni kimwe na FDLR, ni kimwe n'abacancuro, ndetse ni kimwe n'abo bantu bakora ibikorwa bibi cyane b'abazarendo. Bakaba barishyize hamwe bagashinga bloc, filozofi yabo ikaba ikomeje gukwirakwizwa. Twavuye muri Walikale uyu munsi kandi bakaba baradusabye kongera gusohoka. Batubwiye ko tugomba gusohoka muri Uvira. Twavuyeyo n'umutima mwiza. Twandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye tubasaba ko twasubiza umujyi mu maboko y'umuryango mpuzamahanga. Tukaba twarashyizeho amabwiriza tubamenyesha ko bitagomba kubaho ko hagomba gusubiramo ibikorwa by'abicanyi bye byarabaye mbere, ko komisiyo ya Kinshasa izwe na FDLR, ingabo z'u Burundi nabo bose bagerageza kongera gufata umujyi. Twasubiye inyuma n'umutima mwiza cyane, ariko ibyo byose ntabwo byigeze bigira icyo bitanga. Uyu munsi uko byagenze, igisubizo cyongeye kuba kimwe, ikibazo cyabaye kimwe, ndetse ubu ndahangayitse cyane. Mfite impungenge nyinshi kandi turahangayitse kuko muri ako gace n'uturere cyane cyane muri Fizi ndetse no mu mujyi wa Uvira ibikorwa by'ihohoterwa byahabereye ni bibi cyane, kandi n'ibyaha byibasiye inyoko muntu, n'ibyaha bikomeye cyane. Gufungwa byakozwe n'ingabo z'abarundi hamwe na FDLR
ndetse bikaba byarakozwe mu gace k'imisozi miremire kugira ngo bice abaturage, cyane cyane abaturage batuye mu misozi miremire. Hakaba hashize amezi 9 abaturage bafunze, hari abishwe, ariko umuryango mpuzamahanga ntiwigeze ugaragaza ko wagira icyo bivugaho. Uyu munsi abaturage ba Kongo bari mu maboko y'u Burundi, barimo barapfa buri munsi, ariko ibyo ntabwo bivugwa. Turasabwa gusohoka, ariko ntibatubaza impamvu nuko twageze aho ngaho. Ikindi ntabwo twashaka kwinjira mu mujyi wa Uvira. Mu gihe twari twicecekeye twibereye muri Kamanyora, nibo batangiye ibitero, batangira kuturasaho. Kenshi ni amasasu yazaga arasa abasivile, yibasiraga abasivile, inganda ndetse n'ahandi hantu hatandukanye hakorerwa ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, n'ahantu abaturage basanzwe batuye. Ntabwo bibandaga nibura ku bigo bya gisirikare. Amasasu yaraje by'umwihariko yaturukaga mu gihugu cy'u Burundi, ndetse by'umwihariko amasasu akaba yaturukaga muri Uvira, aho bari barahinduye ubuhungiro bwabo. Ingaruka nuko tutashobora kuguma twicaye, twahoraga dufata ihame ryo gukuraho ibyago tubisanze aho byaturutse. Twabaga turi kuganira n'iyo miryango, tubabwira ko dufite ubushake bwo kuganira, kumvikana no gushaka igisubizo cy'amahoro n'icyizere kuri ibyo bikorwa byakorwaga ubu. Uyu munyamakuru Bojana Coulibaly akaba yahise abaza Colonel Nanga ikibazo kigira kiti FDLR hano bakekwaho gukora ibikorwa by'icuraburindi cyane cyane muri Kongo, ariko no mu Rwanda byaturutse hano. Ni abakoze jenoside bo hambere bahungiye mu Rwanda maze baza gutura muri Kongo imyaka irenga 30. Umuryango w'abibumbye nawo ukaba warasabye ko guhashya FDLR ari intego y'ingenzi mu gushaka amahoro muri Kongo. Ibi byagiye bikorwa mu byemezo byinshi mu myaka irenga 15, ariko uyu munsi turacyaganira kuri FDLR. Hari abantu bavuga ko ari impamvu gusa, bavuga ko u Rwanda rukoresha FDLR nk'impamvu. Ese mwabivugaho iki? Colonel Nanga ati turacyaganira ku kibazo cya FDLR kuko ikibazo cya FDLR ni ingenzi cyane, kandi ni kimwe mu bintu by'ingenzi mu bibazo bikomeye byugarije atari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa, ahubwo n'akarere muri rusange. Icyo tubona ni uko nk'uko hari ubwoko bwo guhindura imitekerereze bwakozwe kandi bugashyigikirwa n'imiyoboro ikomeye, harimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Ubufaransa ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye, ndetse n'abandi bagiye bahagararira ibyo bitekerezo. Ni ukuvuga ko imiyoboro yacu ikomeye yafashe ijambo rimwe na rimwe, bikaba ku giciro gikomeye cyane cy'amaraso, aho bisaba ko abantu bapfa kugira ngo bashyireho igitinyiro n'amategeko akomeye cyane. Bakaba bakoresha rero uburyo bwo guhisha iki kibazo gikomeye cy'igihugu cyacu. Ibyabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994 bikaba ari ibibazo bikomeye cyane. Si ibyago ku Rwanda gusa, kuko no kuri Kongo byari bibi cyane, kuko wavuze ko hashize imyaka myinshi ingaruka z'iki kibazo zageze muri Kongo imyaka irenga 30. Ese tuzi ingaruka z'iyi mibereho kuva mu 1994 muri Kongo? Pariki z'igihugu ntabwo zigihari, hari amazina gusa, ni iby'abantu babivugira. Aba FDLR bashyizeho ubuyobozi bwose, aho bafataga imisoro bagasoresha abaturage, bagakusanya ubwoko bwose bw'amahoro, ndetse rimwe na rimwe bagasaba abamugaye kugura ubutaka. Kandi kugeza uyu munsi hari ibice tutaragiramo neza ngo tube twakemura ibibazo byabyo neza. Ubu rero ikibazo ni uko babonye imodoka zituma baguma mu bikorwa bya jenoside cyangwa mu ndangagaciro za jenoside, kandi ibyo ni byo bibazo nyamukuru. Abagizi ba nabi baba bakomeje kugenda batabasha kumva ibi bintu bikomeje kuba. Igihe iki kibazo cyafatwaga nk'ikintu kidafite uburemere, bavugaga bati oya, iby'inyungu zagiye ntibikibaho, barapfuye, barashaje. Ariko ikibazo ubu ni ingengabitekerezo zikaba zitangwa mu buryo bwo kwica abantu bitewe n'ubwoko bwabo, mu rwego rwo gukomeza jenoside bitewe n'ubwoko runaka. Bishobora guteza ibibazo ejo, bishobora kuba ku bandi bantu, bishobora kuba ku kindi gihugu cyangwa ubwoko ubwo ari bwo bwose. Iki ni cyo kibazo nyakuri, kandi ni ibyago cyane kuko leta zimwe zafashe ibi kandi zabigize ibyabyo. Ibiganiro by'urwango bikaba biri gukorwa muri Kinshasa uyu munsi. Kinshasa, Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru akaba avuga ko bidateye impungenge.
bakaba bashyigikira ibiganiro by'urwango, bakaba bongera ibi biganiro bavuga bati oya, bavuga ko birebana n'abanyarwanda cyangwa abandi bantu mu buryo bw'urwango. Hari inyigisho ndetse n'ingengabitekerezo zateguwe kugira ngo ibi bikomeze. Umuryango mpuzamahanga wariho, mwabonye ibyo General Ekenge yavuze, kandi bikaba byaragaragaye kuri televiziyo y'igihugu avuga ku muryango runaka abashyira mu kaga ku mugaragaro. Ubutegetsi bwarabyemeye. Hari undi munyamakuru wagaragaye kuri televiziyo y'igihugu avuga ati tuzi aho umuryango wa Nanga uherereye, tuzi aho umugore n'abana be bari, turahamagarira buri wese gukorera abana be nabi. Ibi ni ibiganiro by'urwango, guhamagarira urugomo, kandi biracyemewe mu gihugu maze bigashyirwa kuri televiziyo y'igihugu, kandi biri mu kiganiro cyashyizweho na Minisitiri w'itumanaho. Ni bibi cyane ku buryo tutazabyihanganira, ariko ni kimwe mu byiza bya televiziyo uyu munsi, kuko mu turere tw'ibanze duhari, uturere twamaze kubohorwa, ibyo ntabwo birimo kugaragara, ntabwo bigihari. Ibiganiro by'urwango ntibiri ahantu turi, nta bihari rwose hano ntitumenya niba uri umukasaye, ntabwo tumenya niba uri umukatange, ntabwo tumenya niba uri umututsi, ntabwo tumenya uwo uri we, twese turi bamwe. Hari ikibazo cy'uko bavuga ko bashaka kumenya abakongomani ba nyabo bari bo, ngo abatari abakongomani ndetse n'abanyamahanga. Ngo utari umunyamahanga, nk'uko mwabibonye, hari uburyo bagenda bakabyita ngo umubyeyi n'umwana, bavuga ko abandi ngo atari abakongomani ba nyabo, abandi ngo bakaba ngo ari abakongomani. Hari benshi bagizweho ibikomere n'ibi bintu. Perezida Moise Katumbi, perezida w'inteko ishinga amategeko, akaba yarahuye n'ingaruka z'ibi ngibi. Perezida Kabila wahoze ari perezida wa repubulika nawe yahuye n'izi ngaruka. Abantu ntibakunze kubyemera, kandi ni filozofi ya UPDS. Ibi byose bavuga bati oya, ntabwo uri umukongomani, uyu ni umukongomani, natwe turaba. Ariko ibi bidusubiza mu myaka yashize, mu myaka 10 ishize. Murabizi mu Rwanda imyaka 4 mbere ya jenoside aribwo ibiganiro byatangiye gukwirakwizwa. Ayo magambo yagiye akomeza kugenda akwirakwizwa mu mbwirwaruhame zitandukanye, nibyo byateje imizi ya jenoside. Bavuga bati oya, aba bari muri revolisiyo y'u Rwanda, aba nabo muri FPR baturutse muri Uganda, babaga bavuga icyongereza, ariko bari abanyarwanda baturutse mu bihugu bitandukanye, imyaka myinshi bashaka gusubira mu gihugu cyabo. Ndetse na perezida w'u Rwanda ubu ngubu, perezida Paul Kagame, nawe bakaba baramwitiriraga abagande. Nubwo bimeze bityo, ni filozofi imwe kugeragezwa uyu munsi. Twe turi muri revolution muri AFC M23, bari kutwita abanyarwanda. Hari ubwo n'ubu ngubu bidushobokeye kureba Nanga ngo tugahita tuvuga ngo oya, Nanga nawe yari umunyarwanda. Ibi ni ibiganiro bibi cyane, izi ni imbwirwaruhame iyo gucamo abantu bice, n'amagambo akomeje kongera ivangura. Ibi nibyo bizahagarika, ibyo ntabwo tubishaka. Ndashishikariza abanyekongo kwitondera iki kibazo. Nimwemerera ko mwakinirwaho ibi bintu by'ibinyoma, by'abanyabinyoma bari gukora gahunda zishobora kuba zakomeretsa igihugu zikacyangiza, oya. Twe turi abanyekongo, kandi buri wese ni umunyekongo. Buri wese afite uburenganzira bungana n'ubwundi, nta n'umwe uri umunyekongo kurusha undi. Kinshasa ndetse n'itangazamakuru rimwe na rimwe baravuga bati bari abantu bashaka kwiba umutungo wa Kongo. Baravuga ngo turi kwiba umutungo wa Kongo wose, cyane cyane muri za Rubaya, mu birombe bya Rubaya, aho bacukura cobalt mu buryo bwo gucukura mu buryo bworoheje. Ni gute dushobora gusobanura ibi bihabanye, aho umuryango wa Tshisekedi ubangamiwe ko nawo ucukura kandi ugahombya cobalt nk'uko byagaragaye? AFC M23 ifite umuvuduko wa revolution. Dushaka gutuma impinduka zibaho, tuvuga revolution kuko dushaka impinduka ikomeye. Ni nko gukoresha imvugo zitandukanye, ariko mwumve ko hari inyungu nyinshi zikomeye. Hafi yacu hari imiyoboro ikomeye. Ni muri iyi filozofi regime ya Kinshasa yakoresheje itangazamakuru nka kimwe mu bikoresho. Gucuruza umutungo ni umutungo ki?
hariho kwibanda cyane ku byo bita ngo imitungo kamere, ariko icy'ingenzi ni uko kureba ubunyamwuga buke bw'abantu benshi bashyiramo ibitekerezo byabo ku mugaragaro ku rwego rw'igihugu no ku rwego mpuzamahanga mu karere gashobora guteza ibyago, kuko ntabwo biba bisobanurwa mu buryo bwa nyabwo. Iyo tuvuga ku mutungo kamere wa Kongo, koko uri hehe? Uri muri Grand Katanga, niho hibereye abacukuzi bakomeye ba zahabu. AFC M23 ntabwo irageraho, ariko ninde ukura uwo mutungo aho muri Katanga? Ni umuryango wa Tshisekedi. Uyu munsi hari ibirego byatanzwe mu burengerazuba, tukaba dushyigikira izo gahunda. Abaturage bo muri Katanga bakaba bahangayikishwa mu buryo bukomeye cyane. Hari imirongo myinshi y'ubutaka ndetse n'ibirombe bicukurwa, bikaba byarakuwemo kobalte, nikeli, cuivre n'ibindi. Ibi rero hakaba hari zahabu ntabwo ziri mu bice byafashwe na AFC M23, ariko propagande igerageza kugaragariza isi yose cyangwa ikagerageza guhisha ukuri ko izo zahabu zose zicukurwa na AFC M23, ariko cyane cyane n'u Rwanda. Urwego rumwe rw'inganda na zahabu hano bakaba bavuga ko ibice bigaragara nk'uko bigaragara ahantu hari zahabu ntabwo harabohorwa na AFC M23, ariko abantu bavuga umunsi wose kubera ko bari imashini za propaganda ikomeye ko izo zahabu zose zicukurwa na AFC M23, cyane cyane n'u Rwanda. U Rwanda byongeye ni Perezida Kagame, bityo ni amakuru atariyo. Ibinyoma bikaba bihishura ukuri gushingiye ku makuru y'ukuri, bakoresha ubwenge buke bw'abaturage bakabageza ku zindi nzira. Umutungo ucukurwa ikatanga ni amasosiyete y'Abashinwa, ni amasosiyete ashinzwe cyangwa y'umuryango umwe nk'uko babivuga, ni abacukuzi bakomeye, nabo bakaba bacukura biba umutungo. Bamwe bikaba ari amasosiyete yanditse ku isoko ry'imari. Kuki batabivuga ibyo bintu? Ibyaha byose byashoboraga kuba bibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri muri icyo gitabo. Mu mujyi wa Kinshasa niwo mujyi wanduye cyane, kandi murabizi neza kugeza ubu ngubu. Kubera iki bavuga ko ari Paul Kagame? Mu mujyi wa Kinshasa mu muhanda habaho imyigaragambyo, hari abantu bakora imyigaragambyo bagakora urugendo rugera ku masaha 9, kandi muzamenye impamvu. Bavuga ko ari ukubera Paul Kagame. I Kinshasa habaho imyuzure y'imvura iguye nk'uko biba bihari uyu munsi. Mugomba kwitegura n'ejo ko bizaba. Impamvu murayizi, bavuga ko ari Paul Kagame. I Kinshasa buri munsi habaho ubujura ku bijyanye na zahabu, amamiliyoni ndetse n'amamiliyoni menshi yibwa buri mwaka. Abaturage barakennye cyane, ntabwo hubakwa imihanda, nta bitaro bihari, ariko murasobanukiwe impamvu. Bavuga ko ari Paul Kagame. Nta muhanda uri hano, nta mashanyarazi ahari. Dufite Inga, dufite Inga ishobora gutanga ubushobozi bwa megawati 50,000, ariko ntituranageza no ku 2,000. Impamvu murayizi, bavuga ko ari Paul Kagame. Bityo twabonye impamvu zishingiye ku mabwiriza kugira ngo dusobanure intege nke zacu. Ruswa ikomeje kwangiza Repubulika yose. Murabizi hari inzego zunguka uyu munsi gusa bitewe n'umutungo wa Kinshasa n'amafaranga atangwa umunsi wose kugira ngo bakure amatangazo babeshya abantu runaka bavuga ngo nibo bakora ibyo bintu, cyangwa itangazo ry'izo nzego, cyangwa amatwiti y'umuyobozi runaka wa Amerika na za miliyoni. Ruswa ni umuvumo. Ruswa haniri iteza igihugu umuvumo. Ariko ibyo byose mu gihe biba hari ubukene, inzara, nta muhanda, nta kintu na kimwe. Bavuga ku mutungo buri munsi, ariko turi mu bukene bukabije. Impamvu ihari, bavuga ko ari Paul Kagame. Ahariho hose ikibazo cya zahabu ntabwo kireba twe, ntabwo twe turebwa na zahabu, ntabwo turebwa n'umutungo. Turi hano kubera abanyekongo. AFC M23 ifite umuvuduko wo kubohora, niwo wo gushyiraho imiyoborere myiza, niyo izasubizaho leta. Iyo leta nisubiraho tuzatangiza iterambere, dushyireho ubwiyunge bw'igihugu,
tukazakuraho ibijyanye n'ubwoko, dushyireho kubana neza kandi dukore ku buryo abanyekongo biyunga. Hazabanza kubaho kubana hagati yabo ubwabo, babane mu mahoro, ariko kandi n'abaturanyi babo bose. Mu by'ukuri ni regime ifite urwango ku banyamahanga, ni regime ivangura, ni regime ikuramo bamwe ikabanga, kuko kuri we abanyekongo ni abaruba, kuri we abanyekongo ni abo mu muryango we, kuri we abanyekongo ni abo muri kominote ye. Bityo umuntu wese utari mu itsinda rye afatwa nk'umunyamahanga. Izi ni imvugo zigamije guhishira ukuri. Bakaba bakoresha izi mvugo kugira ngo bahishire imiyoborere mibi yabo, guhishira ubwoko, guhishira ubujura buhoraho n'ibindi byose. Perezida Tshisekedi yagiye i Rwanda gusaba ubuhuza bwa Angola mu rwego rw'amakimbirane ari hagati yacu. Bavuga ko AFC M23 ikomeje gushaka igisubizo cya politike cyaganiriweho ku bibazo bikomeye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni muri urwo rwego AFC M23 yahoraga itanga igisubizo cyo kuboneka buri munsi ku butumire cyangwa ku bikorwa byose byari bigamije kugera ku masezerano. Nuko twabanje kujya i Nairobi, ariko ubwo gahunda yarangiye Tshisekedi akurikije inyungu ze yayihinduye i Rwanda muri Angola. Natwe twagiyeyo kugira ngo tugaragaze ko dufite ubushake bwiza muri ibyo bikorwa. Twari hafi gusinya iby'ibanze by'amasezerano, ariko Tshisekedi akurikije inyungu ze ntiyashimishijwe no kwimura uru rwego atabimenyesheje Perezida Lorenzo. Ibi ni ibintu bihonyora icyubahiro. Twahuriye i Doha. Hano niho twatangiye ibiganiro byamaze hafi umwaka wose. Mu gutangira tukaba twarashimiye uruhare rukomeye cyane rwa Emiri wa Katari muri ibyo biganiro. Twatangiye kandi twakoze inyandiko zimwe na zimwe. Kimwe mu byakozwe cyangwa rumwe mu rwandiko rwakozwe ni itangazo ry'ibikorwa twajyanye n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nyuma hakurikiyeho by'umwihariko itangazo ry'ibanze n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nyuma y'itangazo ry'ibanze twasinyanye uburyo bwo kugenzura no kureba ibikorwa by'iyi serivisi. Nyuma y'ubu buryo twanasinyanye uburyo bwo kurekura abafungwa, maze twabashije kubona amasezerano shingiro. Aya masezerano shingiro akaba yarageneye protokole 8. Yari afite protokole 8 zagombaga gukurikizwa kandi zikaba igice cy'ingenzi cy'ayo masezerano. Ibiri muri ibyo byashyizwe mu bikorwa by'agateganyo, ariko byari bitegereje gushyirwa mu bikorwa bya burundu. Iki kibazo kibanda cyane ku kurekura imfungwa, ariko si ubushake bwe, kuko ntiyigeze arekura umufungwa n'umwe, mu gihe twe twaramurekuriye benshi. Uburyo bwa kabiri bwari bugamije kugenzura no kureba imikorere y'iyi serivisi, ariko ntiyigeze yifuza gusinya cyangwa gushyira mu bikorwa ubwo buryo. Nk'ikimenyetso yakomeje gutera ndetse akomeza kutugabaho ibitero. Bombe ya nyuma muri Masisi ni kimwe mu bimenyetso. Ibi bivuze ko atabyemeye no gushyira mu bikorwa ibyo twari twemeranyije. Iby'izindi protokole zigera kuri 6 byari bigombaga gukurikiraho bikaganirwaho. Mu gihe twe twari Doha, twabonye ko bari kuvanga ibintu basubira i Rwanda. Twahawe ubutumwa bwa Perezida Lorenzo twubaha cyane, twamweretse uko ibintu bihagaze kugeza uyu munsi. Kuri twe urugendo rwa Doha nirwo rwashoboye guteza imbere dosiye zose. Turi hagati y'ibiganiro i Doha dutegereje. Uzi neza ko Doha ihari kandi tugamije igisubizo cya politike cyaganiriweho ku makimbirane. Turi ku ruhande rw'amahoro, tukaba dutegereje umwanzuro mu biganiro bya Doha. Ariko kandi ni ngombwa kuvuga ko mu gihe twari Doha yatangije iyindi nzira, yatangije urundi rugendo i Washington. Bityo bikaba byaragejeje ku masezerano ya Washington hagati ya Kinshasa na Kigali. Izi gahunda zose ni nziza, ariko icyo dushaka ni uko zahuzwa, zaba zifite agaciro kandi cyane ko zizana igisubizo cya nyacyo. Bityo rero madamu, turabizi neza ko hari ikintu kimwe. Bwana Tshisekedi avuga ko adashaka igisubizo cy'amakimbirane, ashaka gukomeza intambara. Kuri we intambara yabaye n'ubucuruzi. Intambara kuri we ni uburyo bwo guhishira ubushobozi buke afite mu miyoborere. Ubushobozi buke mu miyoborere buhishirwa n'icyo bita intambara. Ariko se ubwo bucuruzi ni iki? Ni uburyo bwo kwigurira ubutunzi. Abajyanama bose harimo n'abagize guverinoma babonye intambara nk'uburyo bwo kwiba amafaranga menshi. Wakwibaza uti kwiba bikorwa binyuze mu buhe buryo? Kwiba amafaranga y'ingengo y'imari
n'iya gisirikare. Kunyereza ibikoresho, hari igihe bagura ibikoresho bakakubwira ko bihagaze miliyoni 200 nyamara bifite agaciro ka miliyoni 10 z'amadolari. Kuri we ni amahirwe yo kwiba, kuri we ni amahirwe yo guhishira ubushobozi buke mu miyoborere, kuri we ni amahirwe yo kwishimira no kwiyamamaza ku isi yose akamenyekana. Nashaka igisubizo cy'ikibazo, ashaka kugura igihe, ashaka gukomeza kunyaga no gusahura, akagira intambara urwitwazo, akagira urwitwazo Paul Kagame, akagira urwitwazo u Rwanda. Ku itariki 2 Mutarama uyu mwaka twari mu kiriyo, kuko kuri iyo tariki nyine yongeye kurasa amabombe muri Masisi. Uwo munsi yararashwe cyane, ntibyagarukiye kuri Masisi gusa, ndetse yarashe amabombe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni ukuvuga mu misozi miremire. Akaba kandi yararashe amabombe no mu bindi bice bitandukanye, ariko i Masisi ho bikaba byarateje ingaruka, ibintu byangiritse byari byinshi ku buryo bukomeye cyane. Abantu bagera kuri 22 barapfuye, tukaba twarabashyinguye mu cyumweru gishize. Icyakagombye kuvugwa neza ni uko gutsindwa kw'ingabo za Tshisekedi ku rugamba kugaragaza neza mu by'ukuri ingabo za FARDC ntizikiri kurwana. Igihe cyose tugeze aho bari barahunga, noneho kugira ngo bagaragaze ko bakiri mu ntambara, bahinduye uburyo batangira gukoresha indege z'intambara, ariko si ukugira ngo barase ingabo zacu, ahubwo ni ukugira ngo barase abasivile. Guteza ubwoba nibyo byabaye uwo munsi. Ni bande barashwe? N'abaturage, ibigo by'amashuri ya leta, ahantu ha gisivile nko mu nganda ndetse no mu bitaro, hari abantu benshi bahasize ubuzima. Tukaba rero duhamagarira abo turi mu ntambara nabo ko bamenya ko intambara igomba kuguma ari iya gisirikare gusa. Kurasa no kurasa amabombe abasivile nk'uko babikora n'ibyaha bikomeye by'intambara. Pour faire semblant et montrer que non, ils sont toujours à la guerre, Tshisekedi a pris la stratégie d'utiliser les forces aériennes, mais pas pour bombarder nos forces, mais c'est pour bombarder la population civile, créer la terreur. C'est ce qui est arrivé, donc ce qui arrive ces jours-ci. Qui sont bombardés? Les sites densément peuplés, donc la population civile. Les sites civils, comme des usines, des hôpitaux, et il y a beaucoup de morts. Nous en appelons à ceux avec qui nous faisons la guerre que la guerre doit rester conventionnelle. Bombarder les populations civiles comme ils le font, ce sont des crimes